Zadnji dan Grossmanovega festivala je poleg predvajanja spornega srbskega filma in podelitve nagrad najboljšim filmom zaznamovala tudi parada pošasti, tako imenovani Monster Walk. Pošasti vseh vrst in oblik so tako preplavile ulice Ljutomera. Množico ljudi, letos se jih je za maskiranje prijavilo preko 200, pa sta naličili in namaskirali profesionalni filmski ekipi iz Beograda, La Corbia in Mad Squirrel. Iz glavnega trga je parada krenila v spremstvu zombi tovornjaka, na katerem so žgali Nero Burns s svojim voodoo rock'n'rollom. Parada pošasti je nadgradnja lanske parade zombijev. Pošasti pa je pozdravil tudi častni gost, Prince of Darkness, José Mujica Marins, bolje znan kot Coffin Joe. Na trg so ga pripeljali v kočiji v spremstvu svoje hčerke, kraljice noči, Marilis Marins. Prav tako pa je množico po telefonu nagovoril tudi Max Cavalera, ustanovitelj brazilske metal zasedbe Sepultura. Pessoa da Eslovênia, enfim, todos que aqui estão, realmente, a quem pertence a terra? A Deus, ao diabo ou aos espíritos desencarnados? Queiram não, é o dia dos zumbis. Na izgled nekaterih mask so vplivali tudi popularni filmi, kot sta na primer Avatar ali Batman. Vsem pa je bil skupen grozljiv videz z veliko krvi. Marsikatera brazgotina ali rana je zahvaljujoč profesionalni izdelavi izgledala zelo resnična. Bubble